Iako je do vrhunca letošnje balske sezone i mesopusta još dost lazno, naime do koncu februara leži jedna od vrhovnih hrvatskih mesopustnih priredab još za nami. Govor je o balu balov gradišćanskih Hrvatov, Hrvatskom balu u Beču. I pri 70. Hrvatskom balu je geslo bilo Hrvati mit Schönbrunn, premda se je ov bal u zadnji leti etablirao kot obljubljena priredba za međunarodnu publiku. Tamburaši iz Čajte kod ulaza pozdravljaju goste bala. Otvaranje u velikoj dvorani su letos preuzeli Blue Danube orkestar i glumac Gegi Kusturić. On scenski putuje kroz povijest bala, koga su po prvi put organizirali 1948. leta. 70 znači to da je to određena tradicija, a ku smo preuzeli, ali ku smo dalje razvili. Barem to je bio cilj, to moraju ljudi ocijeniti da li im se to vidi, ali smo kanali dalje. Mi smo ovdje, mislim, 20. put. Sad što idete simo? Jako nas veseli da ovdje su strima puno prijatelje. Moj muž se dao letos prvi put nagovorit, a to zato kad naša teta je ovdje časni gost. Meni je malo to tako kot Božić i Božić dojde svako leto, ali človek se zato veseli svako leto iz novoga. Kod Božići vazam skupa je naredno šakica časnih gostov doživjela otvaranje jubilarnog bala. Oni su naime pohodili jur prvi hrvatski bal po drugom svjetskom boju 1948. leta. No a vi, mladi, kako ste nam vi narasli? Smo našli zapravo ved ljudi, samo jedna nam je nažalost pred kratkim umrla, jedna je u Kanadi, a ipak smo našli onda hišni par Vlašić i Ilonku Fazekaš i Greta Karalj, ka živi z balom i ka je od majke ovo preuzela i od oca, a onda, čo je interesantno, najstari par ovdje, ustija dva, su Ivančiti, Ondraž i Ana iz Sogršova, ki su po prvi put na balu. Po sebi razumljivo 84-letna debitantkinja bala in nja 86-letni muž nisu zamudili priliku da se odpravu i natančeni paket. Strašno sam presenjatan da je tako lipuaga. Ste srećni da ste simo došli? Ja sam jako srećan. Ja se ovdje čutim, ko da bi bio 18. Jer nas je enlodala, tako utik smo mi došli. Ali žal mi je da nismo uspjeli došli, jako nam je lipo. Hižniki Vlašić su sa 90 leti najstariji pohodniki bala. Luca Vlašić paše još u onu halu koju je nekad našio nja muž, ki je bio krojač i je u Beču imao 2 trgovine. Već se starost 50 let. Kad smo bili na prvom balu, ko sam Boga imala. Sada rekla naša Silvija, moraš se toga obriti, jer da ti još paše, još mi se paše. Da je nas drugačije nego prije bilo. To je vidjeti da sada ljudima bolje ide, da se financijal bolje stoju. No onda je bilo, nije bilo ljudi, da je partilo dvoj, nije bilo pinijes, a i drugačije bilo. U međuvremenu se je hrvatski bal razvio u internacionalni bal, koga pohađaju delegacije iz Ruske, Amerike, Kanade, Slovačke, Ugarske i Hrvatske. Ali u prvom redu je bal HGKD-a bal za gradišćanske Hrvate. Ja mislim to je zvanorijedno jer se vidi da ako gradišćanski Hrvati sve čuju, da ima i dužičku tradiciju i kod smo čuli da je ov bal za 70 let stariji neki takozvani bečanski tradicionsbal. Moji gradišćanski Hrvati s kojima sam toliko imala i krasnih doživljaja, puno obaveza i posla i lijepih programa, tako da sam morala doći ovamo na ovaj bal. Sve što sam do sad vidio sa jednom jakom hrvatskom notom, sa jednom jakom hrvatskom simbolikom, između ostalog, koliko sam shvatio, pijemo vino od grožđa koje je donešeno iz Hrvatske, ali je napravljeno ovdje. Prekrasno. Med muzičke vrhunce jubilarnog bala sigurno sliši nastup sastava Te Frajle. 4 muzičarke srpskoga porijekla zvručaju goste, ki barem za kratko vrime zabu ekstremno nizke vanjske temperature.
Hrvatski bal u Beču je ljetos pohodilo prilično 1100 gostov. Do iduće ljeto će bal prirediti 20. januara. A tim smo jur opet došli na kraj današnje emisije. Želim vam još ugodnu i ufam se nepremrzlu nedjelju i uspješan ta jedan. Do drugoga puta i s Bogom, Hrvatice i Hrvati.